encwadzini ngingake yafunza livi ngicela kudlulisa bazalwane kubingelela kwami kubantu labadzala labasiphethe umfundisi in absentia ngibingelele likomiti lalakhaya ema elders nema deacons bonke labadzala labakhona bazalwane nathi sibantfu babo sinibingelela nonke egameni lika Jesu amen. Ngale order ke bazalwane lenginibingelele ngayo akusho ukuthi ngibingelele lo mcoka kunalomunye ngibingelele nje bazalwane all protocol observed amen. Anginiva kahle bazalwane. Khathi nginganiva ngibese ngishona phansi ngiva ngenganyoke saba. So nanifuna ukuthi le nkhomo ilehlise kahle lolibisi ningayincindi amen. Hallelujah. Hey sabonga nekhwaya kubazalwane bethu labangadzinwa kusilungiselela iyouth bazalwane sicela ukuthi Nkosi nisite ningadzinwa kukhona inkundla lenidlalako ngalo music nisinika wona ngekungadzinwa lithi live la uNkulunkulu nitawuvuna ngesikhathi esifanele amen. Ngicela sifundzeni ke bazalwane incwadzi yaMateyu 11 sitawubuka verse 28. Matthew 11 verse 28. Wotani kimi nino lonke lenikhatsela nalenisindwa imithwalo ndaniphumuta. Hallelujah. Wotani kimi nina lenisindwa imithwalo nina nonke lenikhatsele wotani kimi mina ngidaniphumuta. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Bese nangfunza kulelinye lihumusho ngicabanga ukuthi bekuyi good news angisakhumbuli kahle lithi then Jesus said, come to me, all of you who are tired from the heavy burden you have been forced to carry. I will give you rest. Amen. Ngicela ningihlabelise bazalwane ningabi nenkinga nesikhathi ngeke ngize ngeniphoxe. Empini sothini empini sothini uma singenawe empini sothini hey uma singenawe sithempini sothini empini sothini uma singenawe empini sothini bazalwane lelivile silifunza
namuhla ekseni khona la encwadzini yaMatthew 11 verse 28 Jesu ukhipha simemo bazalwane kwekuthi nakukhona lokhathele nakukhona losindvako akete kuye yena utamphumuta amen bazalwane bazalwane masitalwa sibantfana uNkulunkulu asiletha la emhlabeni sifikela etimeni letihlukene sifikela etimeni letingafanani amen bazalwane labanye bafika bakhanze bane batali labaphelele amen labanye bafika bangakhanze ngisho munye webatali babo bahlale nema-complete strangers kepha uNkulunkulu khona lapho aqhubeke abanakekele timo lesifikela kito bazalwane atifanani labanye mabafika bakhanza emakhaya kubo bakahle etimalini lo munye nakafika akhanze ekhaya kubo basokola etimalini kodwa naye ubhekekile ukuthi atophila khona la kulomhlaba noma akhanzele simo simphikisa futhi ubhekeke ukuthi afike aphile impilo lebhekeke kuwo wonke umuntu noma ngabe lama resources angekho haleluya bazalwane solo ngiyasho ukuthi timo tetfu atifanani labanye bakhanza ukuthi batali babo bahlala ndzawonye bayathandzana kunelithandvo kuleli khaya kumnanzi lo munye nakafika akhanze kuleli khaya lafikele kulo yena wakhulela kilo watalelwa kilo wakhulela kulo akhanze kunebumunyu la khaya kushayiwana kuliwa akhanze kude impilo akhanze bagijima naye bamphethe ngemlende bavika naye babashaya make agijima busuku kunjani simo sasekhaya siphikisa kepha naye ubheke ukuthi atophila khona la letimo bazalwane lesifikela kuto atifanani lokho kusitshela ukuthi lempilo lesifike kuyo ngalesinye isikhathi iyimpi amen mawufike la awukehluki nemuntu lobitelwe empini lobhekeke ukuthi noma afika lambini agcine ancobile akunenzaba ukuthi lesimo lothite ufikela kiso sibe njani lokubukiwe kuwe ukuthi ekugcineni bese kushaywa tandla kuthiwa ugijime kahle ekuchaweleni nemandla ngena ekuphumuleni kwaphakathi kepha utabe wendlule etimeni letibita tinyembeti ingakho sihlabelela lo mhlabeleli bazalwane lothi empini sothini nasingenawe kulembi lengifikele kuyo ngiyothini mina amen kunetimbi bazalwane lesibhekana nato kusukela ufika emhlabeni laba vele angisayiteki yabo sebavele sebayingenele embamba sengemasotsha mbamba laba niyeva Sunday school siyeva Sunday school impilo lesifikele kuyo ayifanani ngalesinye isikhathi iba likhuni angithi nje uthi uyagijima ngalenye ilanga wawa wena walimala wakhipha tinyembede angithi kodwa khathi umncane bebakukhangeta ngetandla bathi woda na uhleke baze bakuthi bakubambe bakuphakamisele etulu ujabule uthi ha kumnanzi la emhlabeni la ngifikele khona umangele ngalenye ilanga sebakujikela bakubita ngemzaca bakushaya ngithi ngaloko ukuthi lo mhlaba lesifike kiwo bazalwane kunetimbi lesibhekana nato niyeva abantu bami haleluya siyamdzinga bani kuze asite kule timbi lesibhekana nato sidzinga Jesu siyothini thina masingenaye Jesu siyothini bantu bami haleluya ngicela ningibuke siyothini thina masingenaye Jesu la emhlabeni la ngoba thina besithi kumnanza ngithi bebasifunde emayogathi bathi mnike sikhalele into bathi mnike mncane ujabule na ukuthi konke kulethwa la kimi angithi wamangala ngalenye ilanga so ujikelwa nguyele bekathi mnike mncane sekakuzephutha ngeliswati noma akujikijela ngetimbama akubhanqa nelibonza ngekuthi lo mhlaba lesifike kiwo awukho lula niyeva abantu bami ngijabulile kuseni nginivile nihlabela lengoma lethe empini siyothini masingenaye kude lesitakwenda lamhlabeni nasingenaye Jesu niyeva bazalwane niyeva bazalwane
Jesu ubalulekile, Jesu umqoka, wonke umfana kumele abe naye Jesu ngoba sifikela siba netimbi esibhekana nato sisakhula la emhlabeni. Haleluya. Bantwana labancane nabo banetabo timbi letingangabo. Uthi Jesu wotani kimi, wotani uyanibita nani nine labancane ngoba nani nine timbi tenu. Bese ngishilo ukuthi labanye bakhanza sevele imindeni ihlukene ingasathandzani kuba affect lokho kuba limade. Labanye bantwana labancane labanye babhekene nekokuthi emakhaya lapho bahlala khona lokweswela kusezingeni lesetulu kangangoba ngiloyo muntu uyatibonela ukuthi kumele aphile njani. Amen. Amen. Nangabe kubita labanye baze bafunze kweba emindenini labaphila kuyo ngekuthi lempilo iyabita bathi nangabe uhleli utawusitwa ngibani bafunze kwenta imikhiba lengekho langayitsanzi uNkulunkulu ngekuthi bafikele emphini. Sitawuthini thina nangabe singenaye Jesu? Uthi Jesu asite kuye. Haleluya. Nani bantfu labasha nineteno timbi lenibhekene nato lengitibukile nami lana kwekuthi sinetinkinga asiwuthola umsebenzi siyawufuna sifundzile. Amen. Sifundzile sicedzile sathi ukuthi kumele sithole umsebenzi. Labanye bacedzile abakhoni kuyongena emakholeji, abakhoni kuye tertiary, labanye sebafikile tertiary sebane ma struggles abo lecturer ukuthi mhlambe abawamithe ama requirements abo lecturer. Mhlambe lecturer akakuphathi kahle, akakuva kahle, awehli kahle engadini yakhe. Futhi uyakutshela ukuthi wena uyophasa mhlazani koconza nangomlende wami nangu. Umlende lo dalwe uNkulunkulu wangaconzi wakutshela ke jayena ukuthi uyophasa mhla koconza lo mlende wami lona. Ubathi uyabuka kanjani? Usho ukuthi uconze ukungitshela ukuthi angiyuze ngiphase. Yimpilo obhekene nayo leyo ibuke wena wedvana. Awathi nekuthi noma ungayicocela abangani bakho but ibuke wena. Uyothini wena empini mawungenaye Jesu? Ngiko Jesu athi asite kuye. Ungasho ukuthi namuhla, ungasho ukuthi ngaphendvuka ngatinikela kuJesu. Sita kuJesu each and every day. We must come to him. Every day we come to him. Uthi Jesu asite uthi wotani kimi nine nonke lenikhathele. Letintfo bazalwane letisehlelako tiyakuletha kukhathala empilweni. Tikuletha mbambo ukhathale mbambo uve uthi yabona ngiziniwe lo munye vele alikhiphe athi ngikhathele kuphila. Asube manele lo laba athi shayise inja lapha kube manishayise mina. Haleluya. Udzinwe mbamba ngoba letintfo bazalwane lesiphila kuto tiyakuletha kudzinwa empilweni. Udzinwe uzutshela ngisho nebantu abakuthi niyangitsina. Inkulumo leseyimbi ngoba kulele yehlela kuye eva ukuthi uthi wena uyakudzina. Uthi yo asengimphumude makwami. Uthi sowudziniwe ngimi. Uthi udziniwe kondlana nami. Asengimphumude. Abhala incwadi umbani asheshatila mlele. Atiphekele tele yena atisemathuneni. Indvo lekungakafanele ibe njalo. Lesimo bazalwane lesiphila kiso siyakuletha kudzinwa. Uthi ke Jesu wonke lokhathele lodziniwe lova ukuthi yabona ngiyasindva angati ukuthi ngende njani. Come to Jesus. Amen. And kuJesu sita every day. Asithi ngoba satiletha kanye nasiphakamisa sandla bese asisedi. Njalo mangiva ukuthi ngitsiniwe ngita kuye. Haleluya. Ngithi Jesu ngitsiniwe. Ngitsiniwe Jesu. Ngiciniswe nginaku nanaku ngikhathele Jesu uthi wena ngite kuwe. Amen bazalwane. Ngeke vele bazalwane sihlale singakhathali ngoba letintfo tiyasinza. Futhi mawusindwa kusheshe udzinwa ngithi bazalwane. Awufani nemuntu lo hamba nje angasindwa atihambela angahamba indlela lenze kepha wena na usindwa noma udonsa indlela esinzako uthi udonse kabili kathathu uthi uphinde udonse uphinde uthi ucalade ukuthi kumbe ukhona lo tawu uthi asengikubambise angachamuki uphinde udonsa kancane kungayinzawo uphinde
ngoba abazalwane lesimo lesikuso la emhlabeni siyakuletha kudzino. Kepha tindzaba letimnanzi uthi Jesu, come to me, come to me. If you are tired, come to me. Ungabhali incwadi, ungavalelisi. Ungasho ukuthi asengibaphumude. Come to Jesus. Noma ekseni boplana ukuthi yabona ngale ndlela engidzinwe ngayo sengicabanga ukuthi ngitikaphele ngihambe. Ngicela ungasakwendi. Ngoba Jesu sovela ushido uthi uta kuye. Wena nje just uguce phasi uthi Nkosi ngitakuwe. Ngitired, ngidzinwe lokwekudzinwa. Impilo engidzinisile. Ngitakuwe. Ngicela ungiside. Ngithanda namagama la kawakhuluma la kugcineni. Lakathi I will give you rest. Ngizokuphumuda. Mawubuka ke irest labanye bathi it's a break. Kuyafika lokho ukuthi ngale ndlela letindvo lesetincwabelana ngayo lampilweni yakho uzothi ngishone abantu abakhonje bakujabulele make uthi hey ngiyeka la aseningixolele. Just give me a break. Angithi siyafika la sisho khona ukuthi give me a break. Akusiyo ke le Jesu le ndlela lakathi Jesu asifune ngayo le break. Jesu uthi aside kuye sidayitfola kuye. Asinoyitfola ngekudlabada lesiphila nabo, asinoyitfola ngekuthi mhlambe sithi asebasicolele baphume kithi asemane basinike isikhathi sekuyolala utawulala kodwa utatikhanzeselo tihlahle emehlo tikubukile tinkinga takho kutaba mnanzi kona utawulala vele nami ngiyavuma futhi noma ngabe ungcono takubhema utawubhema noma wendeni lo takuva nje thisha sengikwende vele utakwenda but nje na ucetha nje na ufaka ifull stop utikhanze nje tithi hawu bese kumele asichubeke la sigcine khona. The only indlela ukuthi uthole ibreak come to Jesus. Utakunika ibreak, utakuva kuphefumula. Hallelujah bazalwane, utawuva kuphefumula uthi yathi what a refreshment. Yo bekulukhuni. Uyanikana uNkulunkulu ibreak bazalwane. Uyanikana irest. Amen bazalwane. Uthi utasinika irest, we must come to him. Uthi lo munye le rest is a peaceful state of mind. Ayibi peaceful ngoba konke bekuflow ngale ndlela abofuna ngayo. But uNkulunkulu kunika amandla kuthi noma ngabe ke akusahambi ngale ndlela boyibhekile. But nje enhlitweni yakho ube nale peace of mind. Bamangale ukuthi kanjani nawe futhi awadi ukuthi kanjani. Nama ngadi ukuthi kuye kwendeke kanjani. But nje ube nayo le peace of mind. Imbela ufika uhlabelelana abakubone wehla wenyuka nemapassage wehla wenyuka nemapassage base bathi labatiwe ngabe vele kahle kahle mase ngive ngazuthi bekaphuma emaphepheni kuleli viki leliphelile lona kusho ukuthi seyifike egcineni lendzaba yakhe ayikafike egcineni but uNkulunkulu unginika ipeace of mind knowing ukuthi umthwalo wami wonke sengiwuthethe ngawunikela kuye ngite kuye ngathi Nkosi ngidiniwe ngikhathele ngisindwa nginaku nanaku athi Jesu come to me akurefresh uma ngaluthi kanjani yathi bekulukhuni man yathi bese ngivala ihlaba la yathi ngike ngafika kulesigaba la ngive khona ngevala umkhono ngathi uya unamba ngiseklasini ngevathi nginamba yathi angitiva kahle mani yo ngiyaqala kufika kulesigaba lengiso ngalothi ngiyathanda vele mina ekudlala nalabantwana ngathi hey abantwana babani labangemazayoni la dasho tandle tulo ngathi buyani mazayoni into ngithandazela angikho right hayi tangibamba egama lika Jesu akaphile Nkosi tingidlukutisa ngegama lika Jesu ngaphila saka kwangaphinzi kwangihlasela bazalwane ngani uNkulunkulu uyanikana ibreak from noma le situation bese icinzetele kanjani uyakunika unendlela yakhe la kenta ngayo angathi noma uya operator uhamba awudzingi uzuyongena etheater angathi kepha iba khona lendvu. Come to him mawuva each and every time uva ukuthi yabona ngoba labanye bese bayabhala bathi hayi angisagowisha ngathi sengendana ngifuna ukusho ukuthi bathi abagowishi bendana kunaleli gama labalishoko labanye nje bahleka ngoba bayalada
Yabona lokuthi sekwendlulile eGoshen vele sengivele ngiyahamba. Kodwa na utawuta kuJesu. Na utawuta kuJesu, utakurefresha. Utawuva sonelithemba lekuphila nakusasa. Utawuva sonema plans akusasa kanti bosocabanga ukuthi mina noma ngabe ngingasenda lutho vele sengidadifela vele. Akamfuni uNkulunkulu umuntu lo lahla lithemba bazalwane. Uthi asite kuye singalilahli lithemba. Amen. Sathi ukuthi yena utasinika ibreak, utasirefresha bazalwane. Bese ngishito ukuthi abantu labasha nabo babhekana ngcinamba letahlukene kunana ingcinamba lenkhulu ibamba thini labadzali ibambe bantfu labasha. Ngake ngafundzisa abazalwane nganaye kukhula kwebantfana kwana le theory yayi lo muntu lo wa researcha ngekuphila kwemuntu nje bathi Eric Erikson labanengi bayamati lo babe. Futhi ngiyati ukuthi enhlitweni yakho noma ungasho wena uthi tintfo take research uve ngazi ukuthi ngeke ti apply empilweni yemuntu but lo takuva utakubona na ukuthi yathi kuyavumelana vele ngiko vele lo babe labathi Eric Erikson ke bazalwane labanengi bayata akusimi ngedvana lo yatiko lendzaba ukhuluma ngetiteji tekukhula leting 8 cala kusukela usese infant kuze kuyofika somdzala songale vele songogo namkhulu size sofika lapho manje ngithathena stage leti2 bazalwane stage 5 na stage 6 wekukhula kwabantfu labasha ngake ngakufundzisa lokhu ngiyafisa ngathethe inhlitweni tethu uNkulunkulu angasenda sithi understand leti stage leti ngoba ngito leticedze kuthula emakhaya stage leting2 leti stage 5 na 6 kunana stage la sithi khona lo mfana uadolescent stage lapho khona lo mfana lithi uthi lo babe lo wa researcher lo Eric Erikson kulo stage 5 basibita ngekuthi intimacy usibita ngekuthi identity versus role confusion lapho khona lo mfana ufika esigabeni angithi soluyakhula nje siyambuka soluyalalela nangithi mina naskipa nasigcoka nasi namuhla ngimchuzela gcoka naskipa nasi ngiyam-ayineli uyasivuma leskipa uyagcoka konke lokusho ngimaka meshana naku uyakujabulela bese makasafika kula adolescent stage sekacala lokufuna le identity yakhe ukuthi kahle kahle mina nje ngingiphilile ngwenya yabona ngingibani utifuna yena ngeke afunwe nguwe makwakhe ngeke afunwe nguwe baba wakhe utifuna yena uyatibona yena la kuye uvela tibone nje ukuthi yabona mina ngingumzayoni ngiyabekisa ngeke sisho sibongo but yatibona ukuthi ungumzayoni so masagcoka njengamzayoni wena sonenkinga sigcoka njengamzayoni kanti yena uyatibona ukuthi ungumzayoni ahamba ngalesikhathi ke bazalwane lo babe lofundzisa ukuthi ngalesikhathi lo mfana atifuna agcina ngakakhoni lokutitfola kahle bese kwenteka lokuthiwa i-role confusion ugcina saka thethelo lokunegative sekenda lokuphambene ngoba ubebathi uyazama lesimo saphikisa wagcina ngakatitfoli kahle lo munye bese ucala noma sokucala bo substance abuse ngoba ngidawubekisa ekhaya encenye ekhaya kubo ukhanza lesimo kuyahluka kakhulu aba afford ukuthi bamgcokise ngalezinga lakhe aba afford ukuthi aphelele phela ngidawubekisa ngisho ukuthi ku right asengithi lo mfana ngicela ningangiva kabi bazalwane kodwa ngicela ukuthi aseyena ngoba ngeke ukuvimbe kuyafika vele la kuye asengithi yena uyatibona ukuthi unguBeyonce so utawufuna kufaka lamabhutsi akhawule la yabo afake ngalendlela yakhona lokugcoka kwabo lendlela benda ngayo yabo so nakakwenda kwakho wena mtali kuthi ubone ukuthi wo lo ngabe uyatifuna futhi sotibonile ukuthi uyisuperstar lenguzibani banyana
yabo. Bese wena kwakho ukuthi umguide kahle, umfundzise kahle. Ukuthi wo manethine asikugcoki lokufisha lokuveta in umfundzise kahle. Uchubeke ufake lama values ekukholwa. Kepha sowubonile ukuthi wo utibona ungusibani banyana. Nelesikwendago asinawo lokuthi simfundzise kahle. Yey lakhaya lami lana ngeke kube nje sikukhulume ngendlela lengamakhi lemhlikitako kanti kube uNkulunkulu celile wakupha kuhlakanipha washesha wa understand ukuthi lo ngabiso ufikela kade ifuna khona and so ditfolile ukuthi unguzibani banyana but thina lakhaya akusilungeli ukuthi singaba nasibani banyana bese uba nendlela yokumguide kahle ukuthi amane atifune ngalomunye futhi ngoba kusho ukuthi utibone angimuntu munye ngiyabonga ubanengi labafikako labangema role models akhe amen kwakho ukuthi wena umfundzise kahle ukuthi lokhu ke sise kutakulimata nasifika la lokhu kukabi masifika la akhone loku understand ukuthi lendvo lakathi uyayihalela ikabi ngani ungaveli uyithi hliki ngoba utawuthi nakasaphuma ahamba lamgwaqweni bese uhlangana nalabo goba khona vele hayi bavele bamwelcome bamprovide letindvo noma wena ungathi awufuni batamprovide itolo nje ngivele omunye sikakhala but hayi kabi ngivele omunye akhala khona labe bakhona kunengodi letfola ikhumbi uyakhala bayasho labanye miyekela ngathi nibonile nga Facebook bathi miyekele manje ukhala ngisebusuku sogicika lapha phasi uthola ingodi yathi yami ingcondo ngabe ekhaya bayadi into ukuthi lana nje ugicika la ngoba ngendeka ukuthi dena namhla ngidawuphutha kuphuma emsebenzini kanti ukufuna yena kuyale njabulweni lapho khona kufike kwase kuba nale khumbi khona kusibita ukuthi njengebatali bazalwane uNkulunkulu asiphe lokuhlakanipha ukuthi yebo vele labantu abethu letinye talentindvo batatifuna kephana asikufunze ukukhulumisana kahle simende lo muntu understand ukuthi lendvo la kayifunako ikabi ngani. Hallelujah bazalwane. Lokubanga ke ukuthi bese labantu labasha baba nekungathi balimala kakhulu mabafika kule stage lesi kuba kulendlela nathi lesethuka ngayo ukuthi all of a sudden lo wami umfana sowenda nawo bese nangithuka mina nami bese ngimthatha ngalendlela ngethuke ngayo hawu lapho ke sitimela sesiyogicika inhloko seyisele yodwa sekuba naletinye inkinga letilama letinye kanjalo solo inkinga lesibhekana nato lamhlabeni letinye taletindvu labatifisako bazalwane tikahle nayo uyafuna ukuthi nakaphuma aphume aswenkile aphume afana nebangani bakhe mane simo salakhaya siyaphikisa njengoba sishido tikahle vele na tonke letindvu atifisako utifunile watibona ukuthi hayi mina ngingubani mane inkinga wena mtali awu afford kumendela sotawubhekana nengcinamba wena yeke ukuthi njengoba unga-afford kumendela bese yena soba nekulwa lengekhathi engqondweni yakhe ukuthi kude lo mnakile kude lo nenzaba naye bese uyatifunela ngeyakhe indlela letindvo ngoba nina niyahluleka kungendela timbile sibhekana nato leti bazalwane letikhona empilweni ngiko ngithi siyothini ithi nempini masingenaye Jesu masingayi kuye siyothini imbamba makasemncane lo mfana awuboni but na angacala nje athi kuba yi-teenager kumbuleka konke ukuthi yathi kumcoka mbamba kuhlala kuJesu akuvakashwa ufuna ngihlale ngikuye angivakashi ngidibeka onke malanga elathini kuJesu ngoba ngiyothini mina mangingenaye kuletindvo letivukako lamhlabeni kumnanzi nangisathi awu tata kunikeni kwakhe mnikeni bongo sama kunenza busesemncane but nasekuthiwa sowukhulile sengibhekeke ukuthi ngimshape hayi sekuvele emagama ukuthi akeva lo naye akuve lokuthi uthi akeva dimbi lesibhekane nato leto enakakuva ukuthi uthi wena akeva khona into leyakhekako naye la kuwe nawe usala usangene naye sosangene la kakhona sekucala lapho ukuthi vele sekuphila impilo yekudlana kuphele lapho ke lesibusiso lebesikhuluma ngaso sekuthi maye kumnanzi nasibangcwele sihlalisene kahle
siqedwe nathi intfo lesibese sibhekana nato bazalwane. Haleluya. Bengisakhuluma ngalenye phinze ingcinamba lebhekana nathi sibantu labasha. Lomunye umuntu lomusha ubhekene nengcinamba ukuthi uyesaba kwakha relationships, uyesaba mbamba. Noma bayamkhulumisa uyesaba kuvuma. Lomunye esaba nje kwakona ukusuka yokhulumisa lomunye kepha isikhathi sesishayile. Ngake ngamuva lomunye mina siseka youth waphakamisa isandla watshela lo bekasifundisa wathi yena vele nenkinga yikwesaba. Ngiyacabanga ukuthi lo mfundisi wahamba wayomthandazela ngoba emva kwaloko sase siyeva vele ukuthi uya engage. Asathi noma bamthandazela noma kumbe bamsita bam-arrangela. Ngoba naloko bazalwana akukho wrong ukuthi uhlaba inyanza leyo nangabe sowuyeva ukuthi ngiyesaba. Amen. Lokunye lokuyisaye abantu labasha ababhekana nako ukuthi nathi sibahleti la. Itsiniwe kondlana nawe mine uyavilapha wena abantu baya apply. Bantu banucethenyalo esikolweni kepha soyasebenza wena solo wahlala. Hayi angikholwa nje mina ukuthi wena uya apply wena. Kanti lo mfana naye uyazama. Wena nasothi sowudziniwe kondlana naye vele uthathe enhlitweni. Yo yata sengibaphumute la khaya ngihambe ngiyohlala nebangani bami ngidawuqala emangi ithi ngithola umsebenzi kuphi kuphi. Manje ngibaphumute. Icale lapho ke lenhlupheko bazalwane. Bese kusafarisha wonke umuntu size sifike lapho khona sisithi hayi mina ngitsiniwe ngilombana lo. Wahamba wathi uthola umsebenzi kuphi bekanemanga. Wathi bekanemanga. Ngathi akente ukuthi wangakwendi. Niyabona bazali letimpi lesibhekana nato dine ngakhulu. Labanye bayasibuta wena wafundzela Mosi wena. Uyabona nje ngalobo budlapha. Asho ngafundzela. Kodwa bafundzele ini? Asho ngafundzela ukuthi. Hawu ukuthi apply wena. Utfunuke buhlungu lobukhulu enhlitweni yakhe. Bazalwane letintfo lesibhekana nato tibita ukuthi asibe na Jesu on our side. Ngoba yena mase siva setidzinile sewuva ngathi sowufikela ukuthi sekuthi vele say dead end khona. Yo so between a rock and a hard place. Jesu utakusita akurefreshe. Jesu utakunika ibreak nasova ngathi nabona info mase overheat abazalwane. Ungathi lokulandzelako sayini sengustop. Masofika kulezi zinga leyo kuva ukuthi awuthi ngathi lokulandzelako tawujema le engine. Jesu will refresh you. Come to him. Ungayekeli, he will refresh you. Uthasite kuye. Nathi thina labadzala njengoba bese ngibalile ngisengikushito ukuthi thina kusithinza kanjani. Sinetethu nathi tingcinamba sibadzala silwa netinkinga tetikul fees silwa nabo makhelwane labasukela ngemabomu bese sebajaha ukuthi usuku uyowendani lesontweni njalo ngesonto sikubona uphuma esontveni. Timbi lasibhekana nato siyothini masingenaye Jesu. Siyothini empini ngoba lokuphila lesiphila kuko kuyimbi. Akunenzaba ukuthi umncane, akunenzaba ukuthi uyouth, akunenzaba ukuthi umdzala ungimake uyini. Naku lokufuneka kuwe. Futhi akunenzaba ukuthi ekhakini ukhanza ungasoli umuntu. Ungasho ukuthi ngoba mina ngitholakele makwami ngithole waba netibongobongo. Ungabeki iblame kumakwakho. Naye bekathi uyazama empilweni kwehla ke lesimo lo bese wena udikhanza kuso wena ke sowuzameni ke wena nyalo ngilapho ke lapho khona kufuna singasolani ukuthi bani wehlelwe yini sale sithi Jesus I come to you as I am ngiyadibeka kuwe ngiyithwele ngisindwa ngi1 2 3 I am tired ngicela ungiside uthi Jesu asite kuye umncane umdzala uta Jesu utakunika ibreak ngicela sihlabelene nangomhlabeleli lothi uphi umhlobo onjengo Jesu akekho akakho
ngithi mhlobo wami kepha ngiyadzinwa nami ngiyafika la ngidzinwa khona nalomunye uyafika la kadzinwa khona kepha Jesu ngumhlobo lo ngajiki bazalwane noma ngabe ungikhipha noma ngabe sengene etintweni lengitifake mina kuto akasho ukuthi wente ngemabomo ngihlale ngikutshela bafundisi ihlale bakushumayela uva vele kodwa mangita kuye uyangihawukela angithathe nathi thina labancane masita kuye noma bese sehlelwe edimo letikabi lapho singene khona abatali bethu basitshela ukuthi singakwendi lokhu thina saqhubeka kepha mase sisenkingeni Jesu ngumhlobo lo sivako Jesu akasilahli Jesu uyasinika ibreak noma ngabe lesimo bese sikufutsedele kanjani ngiyacela ukuthi bazalwane sisathandaza nawe enhlitweni yakho utithandazele uthi inkosi ngita kuwe nami ngikhathele nami ngiyasindwa nangabe uyesindwa ngisindwa nginaku Jesu ngiyacela sithandazeni sonke bazalwane siyabonga